Angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu nanamuhla sibonga Jesu bukhulu bakhe nebuhle bakhe bekusipha impilo. Siyabonga bazalwane, Jesu ngumhlengi wethu nasekuseni. Bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngenzaba lapha lathi moya loyingcwele angikhulume nayo yeti inhlobo tebantu. Ngifuna kuveta inhlobo tebantu ethide. Ngalethi inhlobo tebantu ngifuna ukuveta akusiko nje kuhlambalata, kodwa kunika abantu i-challenge ukuthi umuntu atibuke ukuthi umephi, because liBhayibheli lithi siphetho salabantu laba noma siyawuba sibi kakhulu kunesicalo sabo, lithi sigqino sabo siyawuba ngelesibi kakhulu kunesicalo sabo. Ingakho ke ngifuna ukukhuluma ngato leti inhlobo tebantu. Siyathi ngekwesiBhayibheli tinyenti inhlobo tebantu. Kunebantu lababitwa ngekuthi dilima, kunebantu lababitwa ngekuthi diyinga, kunebantu lababitwa ngekuthi labantu laba didlova, kunalababitwa ngekuthi dinyoka, kunalababitwa ngekuthi ngemabululu, kunalababitwa ngekuthi dimbisi, dimbunguje. Tonke lenhlobo leti tinhlobo tebantu. Kunalabanye lababitwa ngekuthi dimbulu. Ngibekise nje imbulu ngilabantu lababoqhamu noma ke ngilaboqhamu labatholakala bathamela esicelo emadwaleni, bahlala emifuleni, kodwa ubathola bagcwele insila banemahwele. Kumangalise ukuthi leni babigcwala insila ngoba bahlala ngasemandini, ngilokuthi eMandi abawathathi njengento yokugeza, bathatha njengekuthi eMandi likhaya ngilala bahlala khona. Banjalo ke nebazalwane bakhona ke nebazalwane labanjalo labadimbulu labahlala esontweni kodwa bagcwele emakhokho etikhokho tetinsila abageze. Lisondvo kubo lifana nendzawo yelikhaya labahlalela khona bende imigilingwane yabo. Kunebantu ke futhi labafana nekuthi lababitwa ngekuthi dinja. Namuhla ke ngidawukhuluma ngalaba lababitwa ngekuthi dinja, ngiyethemba kuyevakala. Uma ngidawukhotha incwadi etintathu, incwadi yemahubo, uthi Davide lapha tinja tingitungeletile tingikhamsele. Incwadi yemahubo lena chapter 22 verse 16. Nawufunza incwadi ya 2 Peter chapter 2 verse 22, yona ithi njengenja lebuyele emahlandeni ayo yabuyela yayo wadla. Mawufunza ke incwadi yetaga chapter 26 verse 11, ithi ke yona silima senda indvo lembi kuze kube kabili, sifanana nenja yona lebuyele emahlande yayekudla emahlande ayo. Chapter 11 uthi ubekisa ngesilima silima, ngishito ngathi kunabantu labaIbhayibheli babita ngekuthi dilima. Silima siyenda kanye imistake, siyenda kanye into yayo, into lembi, asiyiphinzi silima ke leso. Kodwa lena lesilima mase sigraduateile labulimeni baso sesenda info kanyenti emaphinze nemaphinze, akusasiso silima ke leso, seyinja. Ngiyethemba kuyevakala, seyinja ke leyo. Lama chapters lang 3 aqhaza lihlobo loluthite bebantu. Ngithena ngathi nangidibana nale ncwadi leti ngase ngibuta kumoya ingcwele ukuthi nangathi Davide uhaqwe dinja timkhamsele imilomo, usho ukuthini? Moya ingcwele wasuyangimbulela ke ngalento le. Inja ke ngulabantu nlohlobo lwemazalwane lolu hlandile lwalahla lokubi lebelikwenda, maqedze labuyela la yokudla, labuyela back la yodla lamahlande ako. Labo bantu labo, in short, ngilabazalwane labalandwe ekulahleni lebe balahlekile, batholwa nguJesu baphendvuka, bathi sebayati indlela baphinda babuyela back bayokwenda sono bayobhabhalala etonweni. LiBhayibheli lithi ke labo bantu labo dinja. Incwadi yaPetro ithi sigcino sabo siyawuba sibi kakhulu kunalesicalo sabo. Losho ukuthi sebabekelwe inhlekelele lenkulu, uthi bekuyawuba ngcono kube abazange nje bamati Jesu, abazange nje baphendvuka at all. Dinja ke lele setibuyele tayodla back emahlande. Nakathi Davide tingikhamsele ngumsebenzi wenja vele kukhonkotha. Dilobale ku hebe ngumsebenzi wenja kukhonkotha. So uma ubona nje bantu bethuka tinhlamba kodwa
bathi bona bayakholwa bethuka inhlamba bahlambalada benta konke dinja leto akusiwo akusasitho netilima sedinja leto dinja letibuyele emahlandeni entathu dinja tidle emahlanda mawutiva nje titfuka tikhipha tinhlamba dinja ngemahlande leto tidla lamahlande ato dinja leto ngethemba kevakala asengichaze ngenja tinja ke hlukene kabili kunanathi letibitwa ngekuthiwa ngema wild dogs letinja tesiganga ngoba empeleni tonke tinja tathi tesiganga kwase kuba naleti leti ba domesticated setibuya titofuywa titohlala emakhaya sethi badinja tasekhaya nasenkonzweni ke wonke umuntu abe wild abelahlekile lamthola livangeli lambuyisa enkonzweni so nalatinja letsenkonzweni tatilahlekile tathola livangeli tabafikela evangelini bangaphumi lobuhlathi taqhubeka tabadinja noma setila ekhathe evangelini setinge ma domesticated church dogs solo dinja umehluko nje ukuthi tona atisasiwo ema wild dogs because tona tasuka le ehlathini kodwa still tidinja leseti domesticated tidinja tasekhathe enkonzweni emasondvo lamanyenti agcwele tinja tiyakhongotha letinja leti tikhongotha tinhlamba emasondvo lamanyenti namuhla aqhutshwa tinja kude bazalwane emasondvo aholwa tinja aqhutshwa tinja iminikelo emasondweni ikolekwa tinja kuhlabela tinja emasondweni tihola bo praise team tinja letikhongothako ema domesticated church dogs dinja ngekwesibhayibheli labo bantu labo dinja siphetho sabo sibi kakhulu kunalesicalo sabo dinja ngiyethemba kevakala uma kufuna ukubona lento leyo ube uthina ula kuma social media uvulela kubo Facebook ubuke lo muntu lothuka lenhlamba bese umbuka le profile yakhe utawuthola ukuthi lo muntu loyo ngumuntu wasenkonzweni yinja yasenkonzweni ke leyo enkonzweni yinja yasenkonzweni yinja le domesticated ibhizi thuka inhlamba kodwa iphethe iBhayibheli yinja le domesticated leyo yinja lebuyele emahlandeni ayo ikhafule emahlande nje uyibona yinja leyo ngiyethemba kevakala ngithi ke iwarning simakade uthi nine tinja siphetho senu siyawuba sibi kakhulu kunesicalo senu uthi bekuyawuba ngcono kube anizange at all naphendvuka nine senibekele obumnyama bebumnyama nine lenithi bese niyathi indlela naphindze nayifulathela indlela yeliqiniso nabuyela nenda umsebenzi waSathane nitinja ngiyethemba kuyevakala tinja dinyenti ke tibhizi tiyakhongotha dinja leti inkosi nibusise kwangathi nine tinja ningaphendvuka lithuba lisesekhona inkosi nibusise amen.